sedang jalan-jalan di jalan-jalan pagi cari Tonyo. Daerah Belanda ya. Mengengek badan. Tapi udah masih dingin. Sekarang bersama di halo guys. Yes, Indonesia. Jadi what's your name? Steve. Steve, yeah. Steve from England. And say, Steve, where? In Indonesia? From Manchester. Yeah. Yeah? Dingin, cool. Yeah. What? Oh, cool. Crazy. Yeah. Bastard Baltic. Speak Indonesian, dingin. In what? Dingin. Dingin. Mengerutu-gerutu. Dingin. Dingin. Yeah. Oh. Speak Indonesian. Mengerutu. You happy? Okay. You happy? Thank you. Sampai jumpa lagi di Indonesia. Kita buat kesenian Minangkabau. Selawat dulang. InsyaAllah yang akan internasional. Hi ladies. Ladies ini agak sombong-sombong ya. Oke. Oke, kami sedang jalan-jalan di jalan-jalan pagi cari Tonyo. Daerah Belanda ya. Mengengek badan. Tapi udah masih dingin. Sekarang bersama di Central Lane. Diminum dah ampun menggalakan terus salju. Adalah jam gadang. Sekarang Central. Yo, kita. Jalan-jalan pagi, makin dingin hari, memadu semakin pasti. Yeah. Ya, inilah pasti Belanda pagi. Tak tuntuang. Oh tak. Utam telode. Hari-hari ya. Sarolahnya kadang ketek tu bodoh, kadang tidak tapi dalam ketek tidak spot. Oh. Bapak tak dapat papeknya, di sana dah sarolahnya. Ya. What is it? Yes. Yeah. Okay. Ya. Ini jual apa? Oi, selamat. Ketemu lagi di Indonesia. Jalan-jalan pagi. Oke. Di hotel bentar lagi kami akan jam 10 lah. Jam 10 siang. Pagi kami akan makan atau buka lagi. Naik ulang. Menasihatnya ya. Dan juga terakhir yang ketiga di Belanda. InsyaAllah bisa. Mereka
bawa sarung tangan. Ini masih kedinginan. Tak. Kau cek lu dah. Pasang lu. Berengkur karena ada bela api. Salah kan saya. Ya, Ada api. rebok sebatang dulu. Bawa sebatang. Sempurna. Nah. Di Belanda ada tak? Mau merokok sabatang, bila tangan dan dingin jadi tajam. Halo, wey, mana? Hey, George. Yes, Indonesia. Ini what's your name? Steve. Steve, ya. Steve from England. Ini saya Steve. Wow, ini Indonesia. From Manchester. Yeah. Yeah? Dingin, cool. Yeah. What? Oh, cool. Freezing. Yeah. Bastard bolting. Oh, speak Indonesian, dingin. What? Oh, dingin. Dingin. Mengerutu-gerutu. Dingin. 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 Yeah. Oh. Speak Indonesian. Dingin. Mengerutu. Enough it. Okay. Enough it. Thank you. Sampai jumpa lagi di Indonesia. Kita mau kesenian Minangkabau, Selawat Dulang, InsyaAllah yang akan internasional. Hi ladies. Ladies ini agak sombong ya. Ladies.